Guys, kangushimwe ko ukomeje gukwikana channel yanjye ya Tuti Tech, aho ngenda mbagezaho ama video meza kandi yagufasha ko uburyo wakoresha telefone yawe. Uyu munsi mbaza nkuzaniye iki munsi nkuzaniye application nziza wakoresha uri gukora zira video za katone. Abantu benshi kuri YouTube nizo content bakora bifashishije iyo application ngiye kukwereka. Wowe niba uri mushya wabanza wakora subscribe kuri channel yanjye, nawe ngushimira wowe garutse nanone kureba video yanjye, kugira ngo tubane muri video neza nuko waba warebye wakanze subscribe, ndetse ukareba ko wakanze no kunzogera, ndetse ukareba niba wakanze na like, wanditse muri comment wanasharinze iyi video kugira ngire ko abantu benshi. Ngiye kukwereka uburyo iyo application ikora, mwereke nuko wayikoresha kugira ngo ubone content bitakugoye. Abantu benshi bagenda bayikoresha, ngira ngo urabona yuko abenshi arizo bakunze gukoresha ama YouTube channel yabo ugasanga yagiye agera hejuru. Reba iyi video kugeza irangiye kugira ngo ubashe kubona ukuntu iyi application ikora. Zakanguye ikaze ukomeze kongera kunkigana channel yanjye wakomeje kuri iyi video, kaze mwereke ukuntu iyi application ikora. Rero nambere urabanza uzanga muri Play Store yawe, nuze mumara kugira muri Play Store yawe nta kindi kintu uri buze gukora, urahita uzanga usakingira ahangaha uze wakande, umara kwakanda uze ahangaha muri search, umara kuza ahangaha muri search urasakingamo Twin Craft sakinge na ina application uri buze kureba usibye iyi ngiyi, ni iyi ngiyi uraza uyikandeho. Guys, ngira ngo urabona yuko ngiye yamaze kuba download, uraza ubundi ukande kuri install. Niba utayifite murakana install uyestaremo, nurangiza usubira inyuma uze muri application. Ahangaha muri application nzenye kandeho, nibuze gutegereza. Guys, nta kindi kintu nibuze gukora usibye gutegereza. Urategereza application babanze bakwereka ibintu babirimo. Dore bari kutwereka ngo Twin Craft create your own cartoon movie. Aho ushobora gukoresha nka filime ukayireberaho, ukikorera filime yawe ukajya uploadinga, ukaba wiboneye content bitagusabye kubanza wakoresha ngo ibintu by'amakamera ngiki. Nta kindi kintu turi buze gukora nitumara kugera ahangaha. Uraza ukande hano kuri aka kamenyetso ko guteranya ka plus, zuga kandeho. Guys, dore ahangaha abaduhaye amahitamo. Dore ahangaha ngo ni parisio, ni ugukoresha telefone ihagaze, ubwo ni nko kuri TikTok cyangwa se ahangaha turaduhitemo landscape 13:16. Niho turi buze guhitamo makande, uri buze gutegereza. Urategereza. Guys, urajya ahantu hanini, ngira ngo urabona yuko telefone yanjye amaze kwitambika. Guys, dore bari kutwereka ama background y'iyo dushaka gukoresha ahantu abo bantu baraba bari. Guys, dore ndaza ahangaha ndahitamo iyi ngiyi yo kuri beach, aba ariyo mpitamo. Ubundi mpite nkora next, hano urabona yuko namaze kubikora. Ahangaha uraza uhitemo, batubwe select up to 3 character, ngira ngo urabibona ahangaha hejuru. Hejuru ngira ngo urabibona. Ndaza mpitemo abantu nshaka gukinisha muri filime yanjye. Uyu nguyu mpitemo n'uyu, aba ariyo mpitamo. Mpite nkana next. Numara gukanda next, bari kutubwira import audio. Ahangaha ubu ugiye kubashi, iyo ukanze hano kuri import audio aba warecordinze amagambo baravuga, akaba ari ugiye gushiramo yakuye kuri file yawe. Naho iyo ukanze ahangaha kuri no I will record my dialogue, bavuga ibintu wabwiye ako kanya, pana ibintu byo kubanza waje kureba kuri file. Tugiye gukoresha iyi ngiyi no I will record. Iyi ngiyi nkweretse, ndaza makande urategereza. Guys, ngira ngo urabona yuko twadutete twanjye bamaze kutuma. Nta kindi kintu turi buze gukora ahangaha. Ngira ngo urabona yuko ahangaha hejuru, ahangaha hejuru hari akantu k'akari code. Iyo ugakanzeho ubu ugiye kurecordinga ibintu umuntu aravuga. Uraza ukanda ahangaha, urakanda kuri uyu mwana, ukandi kuri akantu kari
guys, nusoza kuri codinga urahita ukanda save. Uraza ahangaha no ku muntu mukuru nawe uhite ukanda ahangaha kuri record, nawe recordinga ibintu arasubiza uyu mwana. Guys, nusoza naho urahita ukora save. Nukumara gukora save nta kindi kintu uri buze gukora, uraza ukande ahangaha akora export, wakande bahita bakugeza ahantu hameze gutya uri buze gutegereza. Baraguha export inshuro ebyiri, urongera ukande na akora export, wongera ukande export, ubundi video yawe yisavinge. Aha nta kindi kintu uri buze gukora, uremeza yuko Minecraft nyine yemerewe kugira byose. Akanda all allow, wakande, urabona ko video iri kwita yisavinga muri telefone. Urabona yuko video yisavinze muri telefone. Nategereza bigere ku 100, ntago bitinda video itayikora ako kanya, ntago bitinda. Wowe nta kindi kintu ubuza gukora usibye gutegereza gusa. Urategereza yebanze byuzure 100%. Wowe urategereza gusa, nta kindi kintu uri buze gukora. Ategereza bitewe na network ufite niho biri buze kuyihuta. Guys, biri gutinda kubera yuko nta network afite nyinshi zihagije. Gusa ngirabona yuko video yamaze kuba, ko video yacu yamaze kurangira. Dore nyine iyi ngiyi imaze gukora aka kanya. Iyi ngiyi uraza uyikandeho muri telefone yawe aho ibintu bijya, naho iyi video uri buze kuyisanga. Uraza uyikandeho, mara kuyikandaho uraza wumve ibyo baganiye. Guys, niyo ngiyo yakoze gusa ujya ubona banari kugenda bameze nk'aho bari gutembera. Noneho mu gihe wowe uri kuyikodinga, uri kuyikora, nuko nabyibagiwe, ariko nyine ukora kuri uyu muntu, uyu nguyu urimo uravuga, umukoraho. Niba ukeneye kugira ngo agende, uramukoraho ukamwegeza ahantu ushaka ko bigenda. Ubona atangiye kugenda, niyo mwana ukamera nk'aho nawe uri kumukurikira se. Nuko izo video zikogwa. Niba iyi video igufashije, kanda subscribe, nakore share kuri channel yanjye.